Hello ma'am, welcome back to my channel. Ado ma'am, I hekta ka howe boko hai base. I na chat lise huzi keno da bachpan gi keno da ne store da ne ado magi dukan store na wa mahang bagi sum reels macha manam se duga sum photo khar sunam je na sum chat line boko ado magi store do yora kan da ai uchara ge dudi ma'am. Kai chat lino na. Ha, kai chat lino. Lacy. Lacy. Kai chat lino. Du tor chat lino kha. Ha, mamang ding, mamang da. Lacy mamang ding. Ku ngau ni na. Cái nó sằng thế đây nè. Sằng đâu ní làm gì? Taxi. Aya, angang macam sila bisa. Lupa macam apa? Kasi. Serum sih. Ni yang mau yang. Ay bom gan tangan. Kena no hi. Intro toro. Lang yiming boy. Ay number 2. Ay di nang ikang dah benang mingzi. Lacy, nice to meet you too. Yam chau thô mi quá. Acha. Hora si tiba. Hot. Mayam vlog si marak thatna mayam da product ani khatang ucharamge adudi aina shudum hana dagi season la aba mayam da season abada kemta kiningai leitraba product ani ni aina uchar to se adudi ate kremta natte si product ani sine Mamaearth ki vitamin C daily glow face serum aduga vitamin C daily glow sunscreen SPF 50 oidone sisna ado si animak se turmeric ka vitamin C gana saba ngakane do si maruina si ki kana vitamin C daily glow face serum se si aina atai serum ma si ne ado tar su handaki mitare ni se aina si serum se kaktang se sinaraga kamaina result to kamaina lakke habdo ai yengdoi ne do si mitare ni sizinaba gi do step by step dum mathang uchar age ma'am da kamaina to be habdo aduga ma'am na sunscreen se serum taigra matung da sunscreen tai bisu sungka ko bigano sunscreen jina khwai agi maro ne khodi chathok khotok pada mapan thok pada sunscreen ji yaudadi koi skin gi food kumbani bako aduna koina skin ji yamna ngshina to bigadam ne luna adi moi gi machin jak si ju koina dum thakpi gadam ne bako adudi ma'am na sudum hena khambira ga lairabani nupa gera nupi gera ado adum season bio sunscreen ji sungwa wat han bigano hajeningi ado ICG 1 bottle challenge to jirake meter ni season abagido ado mathang ma'am da adum uchara. The serum has the power of 50x vitamin C. Use it daily, both morning and night, to activate consistent glow. The best thing is that all these benefits at the lowest price in the market of just rupees 399 for 30 ml.
Introducing the newly launched Vitamin C Daily Glow Sunscreen from the same range, which comes with 2-in-1 benefits of giving sun protection as well as glowing skin when applied daily. It has SPF 50 with PA+++ ratings, which gives perfect sun protection. Besides this, it also contains vitamin C and turmeric. Aduna mayam Mamaearth ki products se ayamana cruelty free brand oibanina moise natural ingredients ngakta su sizinai duna khoina sizinaba matamda kashu kiningai leite. There is no chemicals, toxins, sulfate, paraben free su aduga moigi products se MedSafe certified su oibane. Aduna dermatologically tested su oibanina sizinabada kaimta chingnaba kiningai su leite. Aduga Mamaearth ki yamna phaba initiative ama plan goodness initiative ama haizaragadi. Every time you buy from them, Mamaearth will link your website on a 3-day plan. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of the initiative. Aduga karigumba hausi ain utkriba product ani se leibiningba order to winingba taragati agi coupon code Rosie 2023 haiba coupon code assisina biraga 20% off su phangbiu mogi masagi website tagi order to biragadi si kanaba sishu mayamna lobbiho. Ado ma'am hausikti Mamaearth ki products se Amazon, Nykaa amasung Flipkart ta su dum available orbani aduga adongi anakpa store sing da su ayambana Mamaearth ki store so dum hangba yawnarabani. Aduna karigumba domna Mamaearth ki store ma thengnabi bataragadi ta comment ta haibiramo jaga Instagram da message thabirasi yare. Ado mayamna Bachuni creation gi store da lakpiragadi adum angang macha pictru dagi horaga nupa nupi loinamaki gender loinamaki firol haitare loina phangbiragani traditional outfits mayam ama loina phangbirani apamba loina leirabani mangonda ado mayamna amtang laaga yengbiro apamba order tobus yare. Magi WhatsApp number hapani magi Insta dasu adu dum check out tobiraga monda call oina toraga order tobige su yare store da lakpirasu yare. Adu khangli am phaja ngakta ngai hore anoba phi mayam su la hobani mayam tang magi store to visit tobiru. Adu aina sum namjin bane ko sidi magi phiron sing se thamba loitribane anoba semgatpagine phajanaga thamdrim ainane namning mandana hadi mayam da utning bagi ko sum namjilakpane da hojiti mayam phaja phi mayam lak hawrabane ana da phanek sare pai le de ham hasaye machu sa no his wow phaja se ing law ba ne ngawre phaja drai ma sitting have bye bye chakro chapmina gro ni niga na si khangra maron ja non je khangra ngau tu nok pa da ha Kebalore Bachugi dukan anoba same bane bako photo shoot ama reels ama namzina Now I